Pitai ni September ni kwa tuni simding Timothy ni na lian khat aneu guk pan som le ni ito pa tu gen na ding tuwa mai zum het ke in Timothy ni na lian khat neu kiat Jesu ading mai zum lo Jesu aup tin ten manin tha na atuak African minister khatin asi main min ki gel lo amatas prayer chi lai khat na gel hi asolam chiang in mai zum lo te kilom ta na chi in ki thei hi pasta pa kamal te in Jesu a mi khem pe hong to hi tua to na kamal te nungzui pi pol kamal te sunga jong ki mu thei khasyang tawin tha na ki na le pumpi ki uk zo na honggon hi manin ito pa thu gen na ding tu a mai zum het ke in na chi ya tua African pasta pa lai gel pol khat en pakleng keipen amai zum lo te kilom tan na pol mi khat ka hi ka khen sat kheni Jesu nung zui ka hi a nung kik lowin ka je ol ke dinga dai om lowin zong ka tai mang ke ding hi kanun loi sung pan hong ki hon khe khina tulai tak khian na ne in kanung ta hi kamai lam zong lung mo no mi na to nung ta in ama tunga ka kinga a thuak zo na to ka kal son hi thunget na to kamai no ra khasyang tho tha to na ka sem hi chi to pasta pale Timothy teni in ei to ngei lo ding hak san na tuang na pi na hong ki sitel chiang in khau takin ding ding hong to gi ge ama tunga I ap te to ni dong hong kep sak zo ding a hi manin tu hun le mai lam hun donga mai zum lo takin yom che hi Chris Harding bangin hong mai zum lo sak thayam lungdam na thu azum pi lo mi te ete in na koi chinung zui ding hiam pasiano khasyang tawin chana hongwat ding nong kam cham hi nanga ding in bang piang tale mai zum lo takin ading ngam ding in hongu in amen